马西。虽然中国的歌迷对迪玛希认识的时间还不是很长，但是呢，大家对他的声音都非常的熟悉了，而且对于他演唱的很多首高难度的作品，可以说是相当的喜欢。那今天晚上在爱回收第24届东方风云榜音乐盛典上呢，迪玛希也会奉献他最具有个人代表性的作品。那现场的很多 Dears 也是非常的兴奋呐。 可以亲眼看到这位刚才我说颜值高、个子高、声音高的非常有人气的歌手。那接下来就有请迪玛希前往到我们的媒体专区。迪玛希今天来到我们的星光大道的现场，可见人气飞涨啊！哎，粉丝都拉着手都不肯放了。你看，迪玛希在拽，要把粉丝都拽进我们星光大道了啊！好了，赶紧。 来到我们的媒体专区，迪玛希很绅士，他都不走，他就立在那里。是，别把迪玛希的手捏伤了，晚上他还要握着话筒给你们带来天籁之音的。没错了。好的，让我们有请迪玛希。 有请迪玛希。好，来到我们的舞台上。是，当然这边也要特别感谢一下今天为迪玛希进行翻译的杜曼先生，谢谢您哈，待会儿也拜托您了。好，有请迪玛希。迪玛希，我们要喊。来，迪玛希，请到我们的主舞台上来，有请。Hello。那其实对于我们很多的朋友来说对于迪玛希在歌手舞台上面的那套服装是非常的熟悉的。我前面也看到，好像很特别，对不对？就是今天他带来的旧物，对吗？对，带来的这个旧物有什么样的故事来我们分享一下吗？ бұл менің ең сүйікті киімдердің бірі. Өйткені осы киіммен мен ең алғашқы рет сенгер сахнасына шыққан болатынмын. Көрермендер жинадым. Өте жақсы көремін бұл киімді негізі. 这是一件我非常喜欢的衣服，我穿着这件衣服登上了那个歌手的舞台，然后是用这件衣服带来了很多的歌迷，所以非常喜欢这件衣服。 好的，那我们的粉丝其实有很多问题要提问哈。有一个叫做婆婆 M 妈妈，她说，打算学舞蹈或者拍戏吗？ жігітке шет өнерде аз деген мақал бар, сол себептен болмасаң да ұқсап бақ демекші, тырысып бағып көру керек негізі. 哈萨克有一句谚语叫“即使无成，仿照无妨”，所以在未来的日子里，我可能会努力的去尝试。好的，还有一位粉丝要问说，歌手结束之后怎么样发展？是回国呢，还是留在中国呢，或者是出国进修呢？оны 要想一想。 бірақ дегенмен әрқашанда қытай еліндегі болсын, шетелдегі болсын көрермендерімді қуантуға әрқашанда асықпын. Барша көрермендерімнің алдына шығып, еркелеп, ән айтуға әрқашанда дайын тұрмын. 这个还是要看后面自己怎么发展了。当然我会时刻准备着给我的歌迷们带来更多的惊喜。 好的，谢谢迪玛希，谢谢杜曼翻译，谢谢，期待你今天晚上表现，谢谢。是的，那接下来让。